Ahee, na mi amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi karhi hi vulavula hi Dr. Thomas Chauke na Sho Madjozi. So initially ku ve na article leyi ni nga yi vona va tsarile la ku Sho Madjozi na Dr. Thomas Chauke va le ku tirheni swin'we. Mara ndzi nga na update because a ni ma swi tiva swa mahungu swi tale ku hemba mara sweswi ni nga confirm ku himpela va le ku tirheni swin'we after loko ni vone ti-tweet ta n'wana Dr. Thomas Chauke ma ti vona kwalano yena nga Twitter na ti-pictures hi teto ma swi vona va le studio xa Dr. Thomas Chauke va le ku tirheni swin'we okay hi nga tivi ku va nga va tirha album or va nga va tirha single na mara hi mhaka ya kahle xigaza xi yi mahlweni loko ri mi nga se subscribe ni ta kombela mi subscribe kwalano channel yi kota ku kula thank you.